Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ha kawai ka jingja bas ngosi sangut ki breu ki layap kat ba ki dangmut ban penkhot ya ka pungum ka badapti ka bajerliau kumba arpusan phot ai kani ki jingja ka laja hanin ka janmiet ski tho diang ha kawai ka giang ha ka shnong lapalang ha bagran chikilat pathai khubor urang ba shnong ka lapalang uba pendap sotun ulie thu ba kani ka jingja ka de na ka daw ba ki puran kam da ka diesel pom ban penkhot bat ban sei ya ka na syapo kabala penong bakin yo ring mensiam da kala airb namar ka jingduna ko oxygen chapo bat kila kelon hangta ule thu bagi bapen khot jika tika pung kidan saungut kat ba uwei bat ula yo ban mi ban perta jingarap bat laingut kila khlat no chapo ule thu bagi arngut ki wei pat ki bala khlat ki de ki basa marjan hak tika yeng ki bala mut ban ai jingarap marsenyo sngowi ka jing perta utei ubala yo mi na po ka thliu hendai ka bas ngusi kalong bagi tiki arngut ru ki langat lang ha jo ka apon ule thu bagi niki arngut kimtep ai badon ayu hapo bana ka jingyo sngo ba perta jingarap marmar ki lalet chapo bat kini arngut ki don yaki khon badang rit ule thu kini ki sangut ki bayap ki kenthop arngut ki nepali bat laingut ki diki khasi nakaliang ki pulit habala yo ajingtep ki lawan marmar shakati ka jaka hendai kim shimla shu ban pelaj em yaki balapin kit no yaki sha civil hospital banne ya ka postmortem urang ba shnong ulakin tu ka sarkar ban shimkhia ya ka jingja bat bu eki kendon baki pat ba kin bu renti bat bu pot yaki ne ki bashuti hi da ka bormet yaki pung da ka boong bai ka jingti pung nakaliang ka shnong ka khangbet Yes. 1, 2, 3, pull. Yes. 1, 2, 3, pull. 1, 2, 3, pull. 1, 2, 3, pull. Yes, very good. 1, 2, 3, pull. Ya, lor ke jingjak ba solusi sisa du kata kepada pen sayong bat kendit yang tumpi nong snong ka dorbar snong la palang dia minen janbit porong dang mat phai na jitrei ba na ikam jonga new steng yo funkol ni wi nai ni nong snong markhap la palang hi basa anong ra din te puninga ba dan ke jinja ba sosi ploy wani rap te hang tu hinga wan hang ni te kumbalong hi mat ba kadon wi ka yeng ni apo dom madan ni jan ka po gret ni te ki ti ni pungum hayeng kan ti pungum nomor ba ki la ya senabha hapoi for finishing te ngam ki kontraktor pat ki nong tre jo i jong bat jong trayeng tikimot ban penkhoi ya ka baron sepo ban se ya ka da ka diesel pump kan ka jing baklah di ba use ka diesel pump ki pendiar hapo tiket ka tedam jong diesel di sepo mat kedap la alhamdulillah di arpusan kumboyong ni arpusan food ye di mat ka don oksigen de mat ka medical terms lesemo ka along poison ne no te imat kimut sei ta pom hadin pada imut hadin pada mar kila kontak itu ka poisonous gas itu ki collapse ti hadin pada la don lupas pu arngot we mut yarap ti kidon skini iwe pada ula mi sabar mo jubor la im tai we ti hala ti wan ini marjan ya marjan pada arngot ki persang banirap kita harus ingat ya total mat moyo jinghen sangut iba do e la kajingem kan alor kani jingja ya jingsa kani jingja kan ba sisa ba sosi du kata ini mundur parsnong sing kenthe sing samla istik mo mundur niki nong song snong di panpau jik solem mo ya kini ki nong yeng masam ni galanot dia DC dekat police department magistrate kila sumkhia marmari marsin pentip lawan ban persang hiban ban sei ki tuki ki
ba semlanot stu support te hadin pada ki kindawan maki mat kala long tulit kila sei kila ra sa sibil minta kidang le postmortem tingus ko abun penpa ni ba kerpat ek sarkar meni di sing la perpat lamar ba ki brio menta ki persang hi banti di ginu kumni snong im ju ajing bet hi hamtam bande ki burwel ri gini pada haying im tip ki persang hi ban kila sna gi yang bahaya ki don kam hi ki persang hi banti da format untuk di ketu ngatrai habdon guidelines SOP kanu kan limit mungkin har sepo bonom ba nomor basen pila angam sepo oksigen kamdan di kai ka SOP ban har sepo te mentah ri ka bu jing ngi sunong ban budien man bui ka kampon man bui ka yang ngatrai kam ni tang halap palang anu findek atrai pina press vitip ha mo kerja makanum jasu yang terpat yang ka disi bana sarkar mo kenapa kan kam suk perkom trikam bingi ke senong nomor ni ke senong hi ile ban penbiang ya ko mentangi rengkat bat ka PC rengkat bat di amali man ke ni bidang sok ki project kidang pen krek kenang ban penbon ya ko kenang ki brio ki numdan kam ban ti ko mi ki kipung ki di kita kan kenang ba ka dabati palat pada rukat ka kata ya kadi ka water level mo tinggi persanghi benyo ek supply bebiang na kaliang PC la sumkia emeli la yarap ini ban bidang ya cepat di project bertamhe di kernan ba kanu jasu ini kan ba berpeni ka sarkar di berpeni da nono ki guidelines mo ya ka limit jong ini ki ba suti hi da ka format ya nomor ka drilling hi da buat senong ikan ba kita lain nak tambah nak PC kile common drilling nak tapai ba bro itu tu kawan dak project kita Tujuan batai gini ba yap kini kasih ne sebelum dikasih ba kita gimana yang lai ki bahir hat po ki baterai hi po kemudian jentip ki sangut di iwe ila mi ti laingut ti kila ki klat gini arngut pada kini marjan di marjan nomor butau we umi na tliu tibu hala mo panjing yarap ti kita pada beli arngut iwan kimtip don yu hapo mo ka RB hapo ti kirung la karung beli harjing bom tip beli long so senai bahaya ki kan so ki don kun badang red da kalong long ka ik sapa so si kerman ba sarkar kan simkhia ni kan namba dia kenapa ki misteri ki trayeng ki ni ki kontrak di ban follow ya ka guideline SOP na sarkar nang bagi senong do milaban la batte la kam bonum jasu ni jinja pasupsi mo hendak mo bukan ni kerja ka zaman no ka zaman nem na ka zaman ne den jan biar Kanu ka boyo khubor news teng tingat try mat ki wan men miet di jan miet di gum to ban pentang ban pun khoi ban le finishing